MS TV yengbi utam khwana oremna tramnok seboloina ngasigi marubu pau pijeri Manipuri language is classical language amagi thakta nainaba haiba hiram masida namit ini sumna sathagadaba national workshop nasidagi hokdokre Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ki mairoi singna stipend revise tawidagi mayokta khongjang sangsin kre Namit ini satrakba thangta thesis workshop ngasi loisin-kre. Loinana, saisi ki December 19 dagi mikhal ki process horgani haina Myanmar ki military junta na phongdokre. Hauzik mapung eba paulo birasi. NG Mani College ki Department of English Manipuri and ICAC na State Council of Educational Research and Training SCART Government of Manipur ki miyeng makhada Manipuri language asi classical language amagi thakta naina bahai hiram masida numit ini sumna pangthok kadaba national workshop ama khurai Siren Thong da leiba college asigi auditorium da hodokre workshop hodopagi thorum aduda SCART Government of Manipur director ahibam Romel Singhar Sibgis NG Mani College की Principal Dr. W. Jivan Kumar Singh President NG Mani College की General Body की Chairman Ngangkham Chawba Singha amadi Secretary Sarangthem Somendro Singh na Guest of Honor Singh na Sarugyaki From aduda Sib Guest na Sarugyaki ba ahibam Romel Singha Manipuri Lolbu Classical Language की manung sanpham thoi haiba wafam asida nanakliba asi sahi yamlaklei adubu hojik phawba chanba ngamdri karidamak chanba ngamdri bono haiba adudigi matangda aikoi pumbuna nainaduna awar apasing tathok tasin taunaduna honamidaba sangi Manipuri lolbu classical language status phangba haibasi aikoi Manipuri masa singi khutta lei masi khangna aikoina honaba tai haiba wafam thamki ngasi workshop hodokpa numit ki Professor N. Pramudini Devi, Dean of Humanities, and Professor Dr. Dhiren Singh, Department of Linguistics, Assam University, Silsana, Resource Processing, Oidaga Wangangki. Hayeng Anisuba, Numita, Professor W. Nabakumar Singh, Professor Jumkham Yaswanta Singh, Dr. Longjam Ananda, na Resource Processing, Wangangani, Hairi. Impal East Amadi Thawal District ki Lonaba Yaripok area da asaba noi pairga miam dagi namduna sel khairam-bagi maral da phakiba Manipur Police ki CID Special Branch ki personnel Muhammad Amumcha Sai Kunthanipan suspend tawkre CID personnel asigi suspend tawi order adu Bishnupur District ki Superintendent of Police KSH Ravi Kumar na ngasi thokkhibani Order adugi matung ina miyasina miyam dagi nam haduna amadi kihan khangenduna sel khaibagi maralda andro police na FIR ma panduna phaki haiba wafam singpalli loinana ma ki maral matung ina AP manual PT 3 gi rule 66 ki makhada suspend tobni hairi amuromda suspend torba CID special branch ki personnel asigi headquarter na Bishnupur district ki police reserve line da oigedabani Madugi Matakta Mari Lenaba authority ki ayab yauduna headquarter thadok payaro haina suspend order aduna mayek seng palli suspend tawkraba Muhammad Amumsa CID special branch Imphala attest tawduna leibani ma ki constable number na 09042420 ni hairiba personnel asina Yaripok Tulhil Idiga Manaktagi Muhammad Arshad Sahi Kunma Koba Myoy Amaga Loinana Thasigi Tratoki Numidangda Yaripok Bazar dagi Kethen Manbi Satpa Lanbi da lakpa auto ma car da tanraktuna sel launaba honarakpada miyamna fakibani Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS da intern tawriba mahairoi singi stipend sahi tara hena revise tawdana lakbabu yaningdaba phondoktuna athuba matamda authority na thabak lokhatpiu haina ngasidagi hawduna matam kaktaba wakat mifam chathakre JNIMS Students Association amadi internees of 2020-21 based JNIMS na punna sinduna JNIMS ki ladies hostel number 1 gi mamangda sathakiba matam kaktaba wakat mifam aduga madi lendana JSA gi president Laisram Lenin na hai listing na sumna trangwada lab kiba senpham dagi intern gi stipend sahi tara hena revise tawdana thamli Matamgi awon bagi matung ina pot sagi maman nong gi hengalagli adubu piriba stipend gi senpham
asidadi ahongba leite adubu atopa state run institute singdadi khara makhai sanaba mongda adumak peri Jenims ki authority da formality oina stipend gi senpham asibu revise tawinaba kyara khanna wakatlabasu wafam asibu tabi dana namsinduna thammadagi khongjang asi sangsin bani maheroi singi wakat asi tabi duna athuba matamda mari leinaba singna thabak oina paikhat laktaba targadi makhatana akanba khongjang sangsin namba firep laure tangai padrabdi rajbhavan phawba thomjingani haina phongdokhi jathaki wakat mifam aduda phangpham thokpa stipend gi senpham phangalu matam ga sunaba stipend pigadabani haiba placard kya paikhiba loinana khorau kya su lauki authority singna akoina changjariba khongjing se kitang lumna lobiraga mari lem action lokhat ne aduga khoisu sidagi hena akan ba khongjing kya ama changjalakani ngasi gi oina di khoi sumna sit-in protest ne tawjaram je to kariguma sum kholauk se tak tragadi akoi governor gi bhavan da thomjalakpagi plan le thank you अखोई मसेल पुनसिनबगी महत्ता अमना अमबो हुनदुना लैरबदी अखोइना पांबा मणिपुर अदु ओहेनबा ngamloi haina lamlai kendra gi MLA case ibom chana pungdong bam makha lekai community hall pangthokiba loyal wusu academy hangdokpagi thoromda phongdokrei thorom aduda PKDC gi president Khaidem Jugeshor pungdong bam GP gi pradhan Prem Nasingbana sarugyaki thorom aduda case ibom chana makha takibada अखोई मसेल पुनसिनदुना अपam pamda fajana खनरब मतुंगदा अखोइना वहिनिंगलिबा मोंग अदुदा सेमिनरबदी मांगदा संगसिनबा ngamgani अखोइ पुसिनबगी महत्ता अमना तवदा अमना सौगत्तबा अतोप्पा सिनफमदा लैबा मियोइसिंगबु जनफम लैतबदौना हेक्ता सैबिबा कानबा करिसु पोरगलै असिगुम्बा मियोइसिंग असि मरिबा नुक्सिबा चाखुटपा पाम्बा मियोइ नत्ते हानेसु लौबा याय हाइना फोंदोखि अदुना असिलैबा ममा मपा मसक खंगबा ओजा गुरु मसक खंगबा आई इसा मसक खंगबा मतिक जाना तवम थोपर रेस्पेक्ट टू ngangnaba kariguma wafum amada imung amada bhawda kariguma lohongmam thore Huye Lalong Thangta Association Manipur Sinduna Numini Suna Satrakpa Thangta Teachers Workshop 2025 Mahikol Jumlam Huidrom Makha Lekaida Ngasi Losin Krei Workshop asi pangthobugi maruoiba pandamdi hojing Manipur gi tongan ba school amadi secondary school singda Thangta bu subject ama oina tamliba asida subject asigi tongan ba practical art form sing takpi tambikre Thangta workshop Losinbagi Thorum Aduga Mari Lena, Huya Lalong Thangta Association Manipur President Huidrom Prem Kumana Fondo Kibada, Manipur Lenga na Thangta bu school amadi secondary school singda subject ama oina tamnabagi ayaba pirba matung inna subject asigi theory amadi practically oiba Thangta subject ki like puthokna ba hona bada awab kya thengna ki amadi mahang masamak Thangta gi syllabus committee member ama oina Thangta subject ki like ama puthokna ba honabada achobu thodang kya lauri haina su haike Manipur lariba home guard ki strength ase lising ahumga chahumga marfudraga mari sohannaba awat proportional lowbagi matangda kari thabak paikhat labage haibadu khangalaknaba ngasi rajyagi Commandant General Home Guard ta ai Sero ama pisin krai Manipur Home Guard Employees Welfare Association ki President Y Mangina thokpa Sero amada High Association asina Home Guard ki masing hegatnaba High Court ta thengna thargat khiba wakat amagi matung ina Kendri Griha Mantralay ki Fire Service Civil Defense amadi Home Guard ki Director General na Rajya Sarkar na maram sa thabak paikhatnaba Commandant General Home Guard ta khangal lakhiba leire loinana Rajya Sarkar na paikhatpa thabak thorum sing association dasu khangan gadabani haina palli madugi matung ina Rajya gi Commandant General Home Guard ta ai Zerol piduna asi pisin khibani hairi Mahiroi singna mahi tambada mak wangba haibisi mathau tai adubu masi khaktanatana hena mai pakpa misak ama oinaba imung manung marup mapang amade khunai asiga apha mari
थमनबसु होनगदबनी हाइना सिज हॉस्पिटल के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पालिन खुंडोंगबमना फोंदोरकली वाफम सिंगसी मेजर खुलद लेबा मनपुर प्रेस क्लब की लोकताक हॉल पांगथोकिबा नीट यूजी 2025 ता माई पाकलबा महिरोसिंग तराम ओकपा अमदी पुनिंग थगतपगी थरमदा डॉक्टर पालिनना अथोइब मुथुंगनेन ओइना सरुक यादुना फोंदोकिबनी थरम अदुगा मरी लेनना महागना हाई महिरोसिंगना मा खक्तगी खनब नतना इसागी वाखलोन अमदी मरुप मपांग इमुंग मनुंग लैकाईगी अमदी खुनायसिगी याइफनबा वाखलोन सु खनगदबनी मा वांगना फंगदुना तमलकपा महिरोय कया अमना प्रैक्टिकल मतमदा सोथरकपसु थेंगनबा यावी मही तंबा फंगनबा मा वांगबसु मथौ ताई अदुबु मसी खक्तनतना अतोपसिंगा लैनरिबा मियोयबगी मरी असिसु फहन्नबा होनगदबनी मसी स्वरपना डॉक्टर वैरब मतुंगदा अनाबसिंगा पाव फाउनबा वाटपगी खन्न सैनबा थोकपसु अनुमक यावरई मसीगुंबा थौदोक थोक्तनबा नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ना मेडिकल महिरोसिंगदा मखोइना तमगदबसिंग अदु हौद्रिङैदा फॉर्मेटिव पेरियड हाइदुना प्रोग्राम अमसु हापतुना अनाबा अमदी मियामगा मरी करमाइना फन थमगनी हाइबन सिंगबा ताकपी तंबिदुना तुंगकोइना पामदब थौदोक थोक्तनबा होनरी हाइकी मागना मखा तादुना इंखलकलिबा सही मतंग ओइबना लाइरिकी नुक्सी नुंगोलगी अमदी इमुंग मनुंगी प्रेशर कयागी मरकता असिगुंबा नीट एग्जाम माइ पालकपा हाइबसी यामना फबा थागनिंगाय अमनी आगांसिंग असिदा वाखल लौसिंग पोटेंशियल कया अमलै अदुबु मखोइगी पुंसिदा करी ओरकनी हाइबसी निंगथीना खंगदोकपा मथौ ताई हौजिकी मतमदा हवलकलिबा सोशल मीडिया की सनबी असिनसु अखोइगी वाखलदा चाउना अकाइब पीबा यावदब नते मसिना अखोइना अपाम्ब वाखल अमदा सबचाना लेपनबा होनबदसु अकाइब मुक्पी मरमदुना वाखल सरांगनबा से हंथनबा अमदी अखोइना पामलिबा ओइनिंगलिबा असि करिनो हाइबसि मयेक सेंगना खंगदोकनबा मेडिटेशन तौबसु यामना फै लोइनना हौजिक हौजिक लैरिबा प्रेजेंट सिचुएशन अदु मपुंग फाना चथनबा मथौ ताई हाइकी थरमदुदा डॉक्टर पालिन खुदोंग मंगल लोइनना YK कॉलेज वांगजिंग की प्रिंसिपल ऑफिसर खुनोंपम जुगिन ग्लोबिस वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर रोशनी कुमार याम्बेम अमदी बेबना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार ख्वारपमना मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी केरोदा वांगी मदुगी वखंजी खल्लुदा भाईतारे हाइदी मरक्षिदा ट्रैफिक जाम से यावगी भाईतारे अदुना the last message would be we have to reduce the number of thoughts through the process of meditation has got nothing to do with the religion. It is our birthright. It is being practiced throughout the world. Aduga sigi marueba pand National Assessment and Accreditation Council B Grade Academy ama oriba Royal Academy of Law RAL oinam gi contract ni thoisiba foundation day academy asigi seminar hall da academy asigi NSS cell na Internal Quality Assurance Cell anil pun sinduna ngasi pangthokre thromduda District and Session Judge Bishnupur Samom Ibjen Singla Chief Guest Academy asigi Principal Eliza Maisna na President amadi Advocate Thoksom Hemchandra Maitena Mitunglen oina sarugya ki thronga mari lenana Ibjen na phonokibada mioi ba ikhoi si pokpadagi siba phawa aina yomlaga leibani आईनगी मथक्ता कनामता लेते मरमसिना आईनगा मरी लेनबा अवेयरनेस कया पांथोक्तुना मियामदा खंगहनबा मथौ ताई हाइकी एकेडमी असिना मसक नायबा मियोय कया पुथोखरै मसी ओजासिंगना कथोकपा अमगा लोइनना ताकपी तंबीबा लोइनना माइरोइसिंगना थवा यावदगिनी हाइकी हॉकी मणिपुर सही 35 हेन सत्रकपा केस ngamduna atongbuda leplaba matam asida manipur hockey ga punsino haina hockey gi tongan tongan ba association na pirik leba pressure si saru lang thakpani haina hockey manipur gi secretary thoiding jam manihana phongdrokli hiramasi ga madi leinana khumal lampa hockey stadium da pangthokiba pau infam amada mahakna hai hockey masana gi ahanba olympian puthokiba di manipur hockey association asini lising ni sumna mapan gi jun kun nipan da association asi hockey manipur haina onthokibani लाइबक टीवी सही अदुमक जोन कुमा पंदा एडहोक कमिटी मंगागी मनुंगदा ओलंपियन हॉकी थोइबना कन्वेनर ओइदुना मणिपुर हॉकी असि चाउपोक ओइना थोलखिबनी
मियोई खरना नियम थुगाइबा असिगी मायोक्ता हॉकी मणिपुरना सही ट्रांगवा हेना केस थेंगनदुना माई पालबसु स्पोर्ट्स पु माइपुनना यंगसिलिबा अथॉरिटी अमा ओइरिबा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन ना ngasi फावबा हाइरिबा लुप असि डिसएफिलिएटेड तौदबना मरम ओइरगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओइबा सेंथंग थादरक्तबनी हाइना फोंदोखि मांगना मखा तादन हाइ मणिपुरी हॉकी बु नुक्सिजबा एसोसिएशन खरना हॉकी मणिपुर अमदी मणिपुर हॉकी पुनसिनबा प्रेशर पिरकलिबसि मतम चादे केस थेंगनगी मतमदा एसोसिएशन अनी असि पुनसिनबा हाइरमद्रगा केस बाय पालगबा मतमदा पुनसिनौ नत्रबदी न्यूट्रल ओइबा बॉडी अमा सेमलगनी हाइरकलिबसि कनागुम खरगी सरो यावब्रा हाइबा चिंगनै सही कुन हेना लेखा तारबा मसाना से कन्नबा मांग लोमदा संसिनबा होनबदा इंखलकलिबा प्लेयर्स सिंगसु अचौब थौदांग लौबियु हेना हेना लुपथकिनबा होनगुमसी हाइना फोंदोखि थमजबगा लोइनाना अखोइना मखातान हॉकी से अथुब मतमदा डेवलपमेंट तौसे हारगदी ओलंपिक एसोसिएशन मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन दा अथुब मतमदा मोय डिसएफिलिएट तौ हाइबसे मसिदो इन प्रेशर पिबि हाइबा फम जुमा थमजगे मितै इरोल एक लोइन सिलोन अपुनबा लुप मिलाल कांगलेपाकी कुनगन थोइरक सुबा मपो कुमोन थोरम पांगथोक्रे अमदी मिलाना सिंदुला थासिगी अहुमदा पांगथोखिबा क्लास 1 दगी 10 फावगी महिरोइ सिंगी ओइबा मैते मेक चांगदमनबदा मको मथंग तारलबा महिरोइ सिंगी मना मथुमसु यंथोख्रे जेम हॉल इम्फाल पांगथोखिबा मना मथुम यंथोपगी थोरम अदुदा लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कोमंताबम इबुमचा इम्फाल वेस्ट जिला परिषद की चेयरपर्सन लाइसम बॉबी जीपी वुमेन्स कॉलेज की मणिपुरी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वाइखोम रोमेश हेरिकोन की प्रेसिडेंट युमखाइबम सुजित कुमार खुमन अमदी मिलाल कांगलेपाक की लुसिंगपुरेल खाइदेम इंगोसा मैतेना मथंगसिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखिबग लोइनाना मिलान के लायु खरबा लुसिंगपुरेल सिंगी मफमदा लैसु कट्टुना इकाइ खुनबसु उठखि थ्रोम अदुग मरि लेना मिलान की लुसिंगपुरेल खाइदेम इंगोसा मैतेना फोंदोखिबदा लमदम मसिगी लायु खरबा इपाइपु सिंगना ईदुना थंबिरमलबा मैते इरोल इएक असिबु हेन चाखुटनबगी पांडमदा महिरोइ सिंगी मेक चांगदमनबगी थ्रोम अदुदा मकोक मथंग तारकलबा महिरोइ सिंगदा मना मथुम यंथोपगी थ्रोम असै पांगथोकपनी अखोगी इएक इरोलबु लमदम मसिदा खुंदामिनरिबा सिंग अमदी तम अनिमकी मियोइ सिंगदा खंगनदुना अखोई मसेलगी मरक्ता पाव फाउनदबगी थेंगनरिबा अवाबा से कोखनदुना अमटोइबा इएक इरोल थमदुना नुक्सी चानना अखोई मसेल लैमिननबा अखोगी इएक इरोलबु मिपुम खुदिंगमा खंगनबा मिलानना ngasi फावबा कन्न होनदुना लाक्लिबा असिदा मियामनसु मटेंग पांगबि हाइना फोंदोखि मुक्ता मिलान की बुकिंग सरुक अमोइना तराम पलक सुबा अखोगी महिरुसिंगी अथोयन तानबगी मिनसिंग असिसि थोले अखोइना मसि तौजबगी मरमदि अखोगी इरिबा इरमदम मसिदा तगाइ फदना मिपुम खुदिंबा लोन नमसु मेगसे मपुम फाना खंगनबगी पांदमदा अखोइना फाइबो तबक्सिंग असि जतजबने Film Education and Welfare Foundation Aurangabad Maharashtra Mumbai Sinduna Ngarang Maulana Azhar Research Center Aurangabad ta pangthokiba 6 Roshni International Film Festival 2025 के award ceremony da Dr. R.K. Nayansana Devi की story da masamungna puthokpa Rakesh Naran direction piba Manipur feature film Yahau Thengbu Khoimu Blossom of Love da festival da top manga film award 2025 piduna ikai kumnaba the Natana Best Feature Film Special Jury, Best Story, Best Producer Special Mention, Best First Time Filmmaker, Best Male Director Amade Film Sida Thaval Laimagi Role the Saktam Langlibi Itoi Oinam the Best Actress Special Mention Gilemzangai or by awards in Piduna Ikai would create Malingbi Oina Tongan Ba Country Humpu Henbadagi upon the film listing among Sangarom Tajilapagi Manunga film Saniga Yankai Kangatuna Pangtokyo Film Festival Aduda Yau Tengba Koimuna Top Best 5 Film Kangat Pada York Pagalona Tongan ba category Singda Awards in Piduna Kaikumnaba Ulakivani Heidi Pandemic Amade Manipur Tok Leva Iranga Cinemaram Orega Academic Career Sauna Amangba Totally Haina Kokomagi Convener Kurizum Atobuna Pongdrogli Baupurada Leva Seva Manipur Hall the Pangtokiba Manipur Innovative Youth Organization Delhi Nangarang Pangtokiba
first state level written quiz competition da makong matang taraba mahiru sing da mana matum yenthokpagi thorom da saruk yarduna mangna hai thengnari ba se academic crisis amani irang asina khwaidagi saitheng piriba asisu su nom dona hingliba middle class family sing oiri malem gi sakhot khongthang da technology sakholakpagi matung ina khangningsba hangningba kaya laina thoklaba matam amani maram maduna malem gi mafam ataida sakhot khongthang da matau kramna khongthang jingadagi haiba khangminaba sangi haina phonokhi tharunga mari leinana mayon gi president y gunsenba maitein hai haukiba sahi khara sida lamdam masagi mairoi singi pungning wakhalda competition gi spirit hantakiba amadi mapalam gi satra mairoi singa thenerakpa matamda awaba mayok nabagi mami ama tarakli maram asina mairoi singbu competition gi spirit hengat nabagi pandamda quiz competition si pangthokpani amadi thokliba wathok asina mairoi singi wakhalda suicidal tendency ama lakliba asigi matangda miyamda awareness pinaba ngasigi khanane nabagi throm asisu pangthokpani haina phongdokhi from pandemic to panic the dual trauma of COVID-19 and ethnic conflict of on Manipur youths haiba hiramda akhang ai yauna khanane naba amadi mana matum yentokpagi throm aduda seva Manipur gi CEO Dr. K.S. Singlen KSA gi president Sukham Vidyananda amadi mayon gi president Y Gunsenba Maitai amadi resource person kyaso saruk yaki ngasai akoina khanjabada haugi ba chahi manga ama taru amasidagi leiriba situation sina maram oirakanda tohan ba yabagi possibility leigani haina khanbadagi akoina masida awareness amakhak pina nabagi damakta tongan ba akoigi department dagi rims dagi akoigi doctor sing academician sing akoina kaujaraga hairiba seminar se akoina ngasi sinjaban Manipurda judo masanabu sakhotnaba amadi masak naiba judo sanaroi masing hena puthoknabagi pandamda Inspire Institute of Sports IISJSW Bilari Bangalore amadi Manipur Judo Association MJA anigi marakta sahi kharagi mamangdagi hauna agreement bond sign tamduna lakhiba adu makhatana sahi amagasu bond sign agreement tauna krai Kuman Lampak Sports Complex ki kangsang dalaiba Manipur Judo Association ki holda Inspire Institute of Sports ki president Manisha Malhotra amadi Manipur Judo Association ki president Bijoy Koijam anigi marakta bond sign ki agreement paper adu khusinakhi thoram aduda MJA gi VPS Chauba Joint Secretary Devin Warangthem IIS amadi MJA Development Scheme gi coordinator loinana Olympian Likma Bam Susila amasung MJA gi technical chairman A Sujitsu Saruyakhi Thronga Madina IIS ki president Manisha Malhotra na hai sahi kaya gi mamangdagi hauna Manipur gi judo sanari singna institute asida laiduna makoigi angamba thak tong honaduna masak naiba sanari kaya amasu thokre maramaduna Manipur Judo Association amadi IIS ka punna khusamnarga makhatana ahenba miyeng sangduna Manipur gi masak naiba judo sanari kaya ama tholak India ki danatana state asigisu Mingset propa ngamgani haina thajai haina phongdokhi mang makhatana hai Manipur Judo Association ga IIS ga punna khusamnaraga lamdam masida judo gi sangdaba yadraba equipment loinana association asigi mapangal kannanaba IIS nasu angamba thakta honagani haina Manisha Malhotra na thajaba walor sing thamki doing a lot of good work in the judo community. In IIS we have had several athletes who are from Manipur for many years now and have been supporting them now for 10 years that in IIS. So based on that we understood that there's a lot of talent over here. Ngasi Manipur Judo Association amadi Inspire Institute of Sports amadi anigi marakta bond sign agreement taunakhiba tharamduda MJA gi president Bijoy Koijam na hai IIS na MJA da thajaba thamduna aikhoi punna khusamnaraga ngasi makhatana sahi amagasu bond sign agreement tawsimak thagat ningai ni judo haiba masana si lamdam asiga chanaba adugumlaba masana ama oibana maram oiraga IIS nasu thoidok hendokna mieng sangduna hona birakpasi state asida laiba judo ka singi oinadi yamna afaba khongthang ama oigani masigi khudong saba sing asibu judo ka singna lahona lamdam asidagi masak naiba judo sanoi sing puthokpada mateng achouba ama oirgani hainasu phongdokki
चलिबा सही सिदा पांथोखिबा क्लास 10 अमदी क्लास 12 के एग्जाम सिंग अमदी तोंगान तोंगान बा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंग दा माई पाकलबा माहिरो सिंग ओपगी थरम अमा सिंजा नोंजाई वेलफेयर एसोसिएशन SNWA मणिपुर सिंधुना कवा खुमन थोंखोंगदा पांथोखरे थरमदुदा लिलोंग एस सिगी रिनोन सोशल वर्कर अलाज अब्दुल वहीद SNWA मणिपुर की प्रेसिडेंट अलहाज मोहम्मद दिन मोहम्मद रिटायर्ड कॉलोनल मोहम्मद सगिद खान कवा जिला परिषद टू कवा साइटोन की मेंबर MD अब्दुल लतीफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल शेख आसिफ शाह MJ SDC नोने शेख असलाम खान जूनियर MCS PhD की चार्टर्ड इंजीनियर सिविल अलहाज ER मोहम्मद अजीर हुसैन अथोब मिथुन सिंह सरुक याखी थोरमदा मैतई पांगल महिरोई सिंगी थोइदोक हेंडोकपा इंटरनेशनल प्लेयर अहम नेशनल प्लेयर अनि FMGE की महिरोई अनि नित्ता माई पाकलबा महिरोई अहम डिप्लोमा इंजीनियरिंग लोरबा महिरोई अमा न्यूज़ एंकर अमा पुन महिरोई मरफुद्रागर तरेत ता नाट की लेंगन यादुना सेल की मना अमदी साइटेशन सिंह मना ओइना पीदना पुनिंग थवतखे लांचेन नदुना मणिपुर की तोगान तोगान पर रिलीफ कैंप सिंह संगफम लौदुना लरिबा कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की खाथंबा तंपा की अरोइबा खुंगंग अमा ओरिबा नपत की IDP सिंगना ngasi असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि मपी मपा ओरिबा MLA S प्रेमचंद्र दा मखोई की पोरफम लमदम नापत्ता अमुक्तंग संजगे मखोई रिलीफ कैंप ता क्याम कुइना थंबिगनी मखोई मसा मसा की युमदा हंजिन हन्नबा थौरांग अथुबदा पैकेट पियु हाइना फोंदोखरे MLA S प्रेमचंद्र की सलांग कोंजिल लेबा युमदा ngasi सही अनि हेना लाजेनदुना मणिपुर की तोगान तोगान बा रिलीफ कैंप सिंगदा संगफम लौदुना लरिबा नापत की IDP सिंग इमुंग सामग कुन हेनबगी मियोई सिंगा उनबगी थरम अदुदा बोरायांगबी अमदी साइटोन ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन सिंह TH रोमेश अमदी M इबुमचा BJP कुंभी मंडल की प्रेसिडेंट S अंगौसना सेक्रेटरी थोइबसु सरुयाकी मिफम अदुदा नापत की IDP सिंह की वाकत सिंह तारब मतुंगदा MLA S प्रेमचंद्र ना फोंदोखिबदा सेंट्रल गवर्नमेंट इरांग असिगी वराइसिनम पोरकनबा यामना कन्ना होनबदगी लमदम मसिदा शांति हंजिलकपा तमना हौरे ममांगदा लेरंबा लेंगा की मतमदा नापत की खुंजा सिंह संगनबा थौरांग ओइना सुगनु नापत की थोंग सेमजिनबा मथौ ताबा मपोट मचै खुदिंगमक लैदुना थौरांग तौरे मियामगी थमोगी अवाबसिंग चपचाना मंगोंदसु फावी थोंगसे अमुक हन्ना सेमजिनबा मकोक थोंबा लुसिंगबा सिंगा तारदुना सेओल अमगी मनुंगदा मसिगी चपचाबा रिपोर्ट सिंग मियामदा पिरक लगे हायदुना मौसा हाना इंग सिगना नुक्सी चारना थक्सी खासी लेना आई हिंगनबा होनरंबा नापत प्रजा मियामगी अपुनबगी सक्तम अमुक ओइबदु उनिंगी असुक वानरेगी मतम असिदा करिसु लेतबा पॉलिटिकल की अखुवा मियेंगदा मागी मिसंग खोमनरगा लाल मोंगदा लेबनदी सखोटपा कुंभी केंद्र सखोटपा नापत ओइबदी लायदना हेना मनिंग हलकनी भोट की मतमदा थेंगनसी मियामना नुक्सिबिरे मियामगी नुक्सिबगी थमोइदो मतमदुदा उत्पियु महाक्ति माकी केंद्र मियाम की MLA अमा ओइबगी चपचाबा तहुम थोकपा मथौ तौगनी हाइखि PMGSY की मखादा कुंभी थोंखोंगदगी इथाइल वापोकपी फारगा उंगामेन खोरदाक नोंगाइखोंग ताकिबा लंबी नोंजु पंथा हेक लोइबगा अथुबदा लंबी सेम हरगनी हाइना कुंभी एससी MLA S प्रेमचंद्रना फोंदोखरे वाफम असे ngasi BJP कुंभी मंडल सिंधुना केंद्र असिगी पोलिंग स्टेशन 29/20 वांगु GP की वार्ड नंबर 1 इथाई वापोकपी इमा फदिबी लाइबुंगदा लमदम मदुगी खुंजा मियामना तहोनिंगलिबा थबक थरम सिंह मतंग अबदी MLA ना SC की मियामगी याइफनबा ताखलगलिबा थबक सिंह उरगा अपेनबा पोकपदगी तोंगान पॉलिटिकल पार्टी दा यावरम सिंह वार्ड मेंबर कराम सरत यावना इमुंग कुनगी मियोसिंगना नौना BJP दा यारकपदा सखंग माइखंगनबा ओपगी थमकता
थौरमदा महान पोंथोक फोंदोखिबनी MLA SPM चंद्र मखा ताखिबदा हौख्रबा ममांगदा तौरमबा थबकसिंग अमुक हन्ना असोइबसिंग नैनरुबगी महुत्ता तुंगिदमक असोइबसिंग अदु चुमथोकलगा अखोय अमत्ता ओइना पुन्ना चमिनबा ngamduna हेन फै अदुना इरमदमसी अपिक स्टेट अमदी अपिक कुंबी AC अमा ओरबसु कंस्टिट्युएंसी असि MLA खक्तना ngakpangamloi khudingmak sing asi AC asigi miyam gi achoba support tahonningliba khudingmak punna tawminaraga thabak tawminasi haiki thromadura kumbi asigi manungda leiba gram panchayat saiton wangu terakhong borayang b amadi wangu gram panchayat ki administrative committee gi chairman sing M Ibomcha p Balesor TH Romesh amadi a Keshorjit amadi ward member ke asu saruk yaki London Masida Kunda Minariba Kanglu Purup Kuding Magna Hauzik Toliba Iranga say Loisindra Tangdu Laitana Laiminanaba Honaminasi Haina Kongpal Students Welfare Club ki President Yandrembam Herojina Pongdrokli Ngasi Impal Iski Manung Sana Laiba Kurai Kongpal Tongam Lekai de Laiba Kongpal Students Welfare Club ki Yakagi Trailak Suba Kumon Tronga Marilena Mahang Hai Club Asigi Yakagi Trailak Suba Kumon Nalakpada Manipur Miamda Yaifa Paujal Pibagalona, Lamdam Asida, Kundaminari Bapur, Kaunu Kudingmak, Nuxi Chanana Leminasi, Club Asinangasi, Powder Laka Sigi, Amadi, Lamdam Masigi, Yaifanava, Gidamakta, Taudankaya, Puduna, Lakpagalona, International Amadi, National Takta, Sanar Kiasu, Putokuna, Malemda, Lamdam Masigi, Mixed, Purokpada, So Todang Loduna Lagli, Masida Natana, Lamdam Masida Tokliva, Isu Kaya, the Su, Miam Galona, Tenaminaduna, Saruk Yava, Galona. Inkalakliba Naha Singbu Nasi Nishagi Pakti Kananaba one of the club Asina so Todang Kasu Lodi Hana Pondoki Thromadura Club Asigi advisor member Warepam Navasandra Nangbam Buddhasandra Larilapam Birhari Amadi Laisam Ramsana president member Singoina Saruk Yaki Thromaduga Mari Lenana Lai Krava Ipaipo Alaman Singda Haile Katuna Ikai Kumnabasu Utkibalona Club Adugi Maruiba Todang Puramba Singdasu Assam Kudol Posting Piduna Ikai Kumdasu Utke Amai Piba Apun Balup Apal Kalipaki Kumja Lising Aniga Sumna Kunmanga Dagina Kunganipangi Nauna Topugada Basing Wasak Lokre Mang Impal Contractor Labor Kuman Apokpa Ibudo Ibentogi Sanglenda Pangtokpa Wasak Lobagi Trom Aduda Apalgi Maiso Moirang Mayum Baigana Nauna Tau Pugadaba, the Single Sing Adu Wasak Loki, Lup Asigi Nauna Tau Pugadaba Wasak Lok Krava Sing Adugi Manunda, President Oina Salam Shamso, Working President Oina Konsam Jiten, General Secretary Oina Angomsa, Maino Amadi, Privacy Secretary Oina Zongtam Kalanjoy Yauri, Throm Aduga Marilena, President Salam Shamsona. Pondokibada Manipura Amai Piba Asi Yambagi Matik Makoi Marakta Manadaba Maset Kaya Lady Masina Maram Orega Maitei Lining Apunba Sagat Pada Kudongsa the Bakaya Mayo Nari Pim Masidagi Lup Asina Lakadaba Sai Asida Amai Basingasi Punsinba Namnaba Tabakaya Tauragani Maramasina Lup Asina Tarokpa Tabak Singdasu Miam Sugarpio Haina Mang Makatana Pondoki Myanmar civil war ma thoklobasu December 25 dagi Mikhal ki process horgane haina military junta na phongdokre Democratic Lusigwi Aung San Suu Kyi gi government adu lising ni suma kunma thoida junta na uthai ki badagi Myanmar sarang na thokna laklibani Mikhal ru niyam simna tawkide haina maral sedna government adu military junta na muthat kibani military na control tawdaba pro democracy guerrilla sing amasung powerful ethnic Arm Organizations Singna Lebak Adugi Mafam Kiada control Toduna Hosik Laibani Lakadar Mikhal Asidasu Junta Sip Ming Ung Klang Na Anova government bu president Oina Natraga military ship Oina Lakshinava Honor Kadova Mali Hainari Hosik Aroibada Moroi Pau Amona Pizari Manipuri language is a classical language amagi thakta nainaba haiba hiram sida nominini sumna sathagatapa national workshop hodokre
Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ki mairoi singla stipend revise tawidabagi khongjang changsin khre numit nini chathrak pa thangta research workshop ngasi loisin khre loinala seisi ki December 19 dagi mikhal ki process horgani haina Myanmar gi military junta na phongdokre ngasi go inadi ibes forum sandok chama matang su lojere miyam ma ukana kurum jere